perspektifên azadiya jinê beşa duyemîn. Abdullah Öcalan Evîn tücar ew qasî bin pê nebûbû. Jin di çarçoveya 25 mijdarê roja têkoçîna navneteweyî ya li dijî şîddeta li hemberî jinê de careke din dîroka xwe ya berxwedanê digirin dest û li dijî koletiya jinê dadikevin xadan. Rêber Abdullah Öcalan di nirxandinên xwe de balê dikişîne ser koletiya jinê û berxwedana jinê. Rêber Abdullah Öcalan di nirxandinên xwe de tespîta di dîrokê de tu carî evîn ew xwast neketibû berpiyan dike û balê dikişîne ser tekoşîna azadiya jinê. Rêber Öcalan dibêje yên ku nikarin di azadiya jinê de bi pêş bixin divê fêm bikin ku di tu qada azadiya civakî û siyasî de nikarin bibin çareserker û veguherînêr. Pênaseyên fahîşe, dejenerebûn, dek û dolaban. Abdullah Öcalan di nirxandinên xwe de wiha balê dikişîne ser pênasekirina peyvên fahîşe, dejenerebûn, dek û dolab. Bi kolekirina jinê re berpirsyariya bingeha pênasekirina peyvên fahîşe, dejenerebûn, dek û dolab mêrin. Tu jin dema bi tena serê xwe bimîne pêdiviya dek û dolab û fahîşetiyê nabîne. Hebûna wê ya fîzîkî ji vê re neguncav e. Afrînerê fahîşetî dek û dolabê mêrin. Em dizanin ku ew mêr bû ku di sala 2005 beriya Zayînê de li paytexta Sumeran Nîpûrê yekem kerxaneya binavê Musa Kadîn vekir. Li gel vê jî bi awayekî bêşerm nêzîkatiyeke wekî ku fahîşetî afirandineke jinê ye zindî dihêle. Mêr tişta ku afirandî wekî sûcê jinê nîşan dide û bi pêşxistina feraseteke derewîn a namûsê nifir, lêdan û qetlîyamên bêdawî li jinan ferz dike. Bi vê pênasê em dikarin vê encamê derxin. Li hemberî êrişên birdoziyê yên mêr sekneke baş derneket holê. Li hemberî bîrdoziya serdestiya mêr, bîrdoziya azadiya jinê, li hemberî kapîtalîzmê têkoşîneke biçek divê bêdayîn. Li dijî zihniyeta serdest a mêr, zihniyeta xwezayî ya azadiya jinê pêş bixin û divê mirov serkeftina diqada bîrdoziyê de bizane û pêkbîne. Divê mirov ji bîr neke ku radestkirina jinê ya kevneşopî civakî ye, ne fîzîkî ye. Ew jî ji koletiyê tê. Wê demê beriya her tiştî pêwîst e diqada bîrdozî de fikir û hestên teslimiyetê bêne têkbirin. Şerê diqada siyasî de Abdullah Öcalan diyar dike ku dema azadiya jinê berê xwe da xada polîtîk de bi şerê herî dijwar re rûbirû dimîne û divê vî tiştî bizane. Bêyî ku diqada siyasî de bi ser bikeve, tu destkeftî nikare mayîn de be. Serkeftina diqada siyasî de nayê wateya tevgera dewletbûna jinê. Berova jî vê têkoşîna li dijî pêkateyên dewletparêz û hîrarşîk tê wateya afirandina pêkateyên siyasî yên nedewletparêz, demokratîk û azadiya zayendî û civaka ekolojîk. Hiyerarşî û dewletparêzî herî zêde bi xwezaya jinê re li hev nake. Ji ber vêyekê ji bo pêkateyên siyasî yên li dijî hiyerarşîk û dewletî divê tevgera azadiya jinê rola pêşeng bilîze. Diqada siyasî de tunekirina koletiyê di esasê xwe de bi zanîna serkeftina divê qadî de pêkane. Ji bo vê têkoşîna mekan divê rêxistinbûn û têkoşîna jinê ya demokratîk a berfireh bimeşandin. Her cure saziyên sivîl, mafên mirovan û rêveberiyên herêmî qadên ku têkoşîna demokratîk tê birêxistinkirin û pêşxistinin. Mîna di sosyalîzmê de riya azadî û wekeviya jinê jî di têkoşîna demokratîk a herî berfireh û serkeftî re derbas dibe. Tevgera jinê ya ku demokrasiyê bi dest nexe, nikare azadî û wekeviyê bi dest bixe. Diqada civakî de rastiya malbat û zewacê. Abdullah Öcalan destnîşan dike ku pirsgirêka herî girîng a diwarê azadiyê de diqada civakî de rastiya malbat û zewacê ye û nêrînên xwe wiha tîne ziman. Ev rewşek bîna çola bêbiniyê derdixe holê. Ev saziyên ku ji bo jinan wekî rizgariyê xuya dikin, bi zihniyeta heyî ya civakî ji qefesekê derbasî qefeseke din dibin, tuwateya wan nîne.
پیوسته مالبات وکی رنگ ودان جواکا جور جواکا سردست نوا گلده وکی سازیه که سی خورتی بیدیتن. راستی دما جن دزوجه کوله دبه. وک زواج تو سازیه که دن نینه کو مروان او قاسی بکه کوله. دراستی ده کولتیا هری برفره به وی سازیتی آوا کرن و دناوا مالباتی ده جهدگره. با آوه که گشتی ام بحثا هفجین و جیانا به هفره ناکن. اف مجارکه کل گوری تگیشتنا هر کسی آزادی و کوی دکاره و تیگی بگره. ام دواتیا کلاسیک و ساسکری ده بحثا زواج و مالباتی دکن. واتیا دست سرکرنا جنی وکشینا جهمو قادن سیاسی درونی جواکی و آبوری. تیواتیکو ایدی بهیسانی و نگره سرخواه. بیکو لیپرسینک رادیکال و پیشکش کرنا پرنسیبین جیانا دموکراتیک آزاد و هفپار بکه زواج و تکلین کو موتیواسیون و تگیشتنا که شوپیا مالبات و بکتین دبکو دریا جیانا آزاد رولا هری خطرناک بریزن. پیوستی بچاره سرکرنا قادا پولیتیک، دموکراتیک و ذهنیت آزاد آزایندی و لگوری وی که به پیکانینا اراده هفپار آجیانی هیه. سردما هری رزیل و بیناوروک آدیروکیه اوین ریبر عبدالله جالان دنرخاندن خوده وها بالی دکشین سر مجارا اوینی د جهان ایروین ده مجارا اوینی یا کو هری زده تیا خافتن در باسکرنا سردما هری رزیل و بیناوروک آدیروکیه. د دیروکه ده تجاری اوین او قاسی نکتبو بمپیان. جه اوینا کلیک بگره حتی نزکاتین جنایتین وکری و تکلین خطر را دبیجن اوین. تکلیک چتر کو تگیشتنا پرگالا کابیتالیست آجان نیشان بده نای خیال کرن. اوینین سردمامه اطرافک زلال آراوشا ذهنیتا کو پرگالا سردست لسرگل و جواک فرزدکه حتی دقادین هری پیروزده. زندگی کرنا اوینه یک جکارین هری زحمت شورشگریه. جبوه کدک مزن رونی کرنا ذهنیتی و حس کرنا مروواهی پیوسته. یک جشرتین هری گرینگ این اوینه حوجه دکه کو دناف سینورین شهر زایی سردمه ده ریوه ببه. یادوی مینجی لهمبری دین بونا پرگالی سکنکه مزن فرزدکه. یا سیمجی پیوستی به هلوستک اخلاقی هیکو به رزگاری و آزادی ام نکاربل روی هفجی بنیرن. یا چارم حوجه دکه کو انسیاتا زایندی بسی آلیان و بشوپینه. بگوتنه کدن فراست زایندی حوجه دکه کو زانبه کو هر گاوا کو ور آویتن بیکو با عقل اخلاق آزادی و راسیت کوشنا سیاسی لشکری و ورگریدان انکار کرنا اوینه. ین کو فرسنده آوا کرنا هیلینه که بقاسی چوکان آزاد نینن قالا اوین تکلی و زواج دکن براستیجی نشان داده کو تسلیم بونا جکولتیان نظام جواکی و نرخ تکوشینه یه برومت نزانن. هگر دسردما مده راسیا اوینه ورا خافتن بلکی اویک به بدست خستنا کسایتین کو لیلا و مجنون لپاش خواده هیلن جگلک تصاوفان در باز دکن بدوی به هوربونیا زانیارکی حوجه دکه کاوسا هیره دبه سدما آزادیا جواکی و اثبات دکه لهنگی و فدکاری به بدست خستنا سرکفتنه. برسکریکین وکویا آبوری و جواکی جنان جی بچار سریا پیشی یا دستلاداریا سیاسی و دموکراتیک بوینه دکاره با آوه سرکفتی ببرسواندن. اشکره کو بی سیاست دموکراتیک و پیشکتنا آزادی وکویا حقوقی حشک نکاره زیده واته که بدست بخه. چیتره کو مروف نزکاتیا جنی وکی شورشک چاندی بنرخینه. تکلی آزاد آدناف برا جن و مرده عبدالله جالان دنرخاندن خوده وها بحث آزادیا جن و مرده که چی خاصی بنیتا باشو هودان بچاندا هیره ورکرینجی جبر پرسکریک و آواهیا تکلیا دروشه ده چارسریک آزادی خواست آواتدار بکنائه. ناسنامه آزادی خوازا هری رادیکال بنیزیک بونا جنه آنجی بتگیشتن و درباس کرنا نظام ده تواهی تکلین جن زلام ده بکانه. جالیکی و دوی ورزانین کو نپیکانه کو مروف سری بکمن شوپی و پورنو به مدرنیته را تبلیغ بکه. پیوسته هم کراهی آزادی هم جی کراهی کولتیا لقادان وره بدست کرتن و اراده کرن. ین کو نکارن دا آزادیا جنه ده خو پیش بخن دوی فهم بکن کو ده تو قادا آزادیا جواکی و سیاسی ده نکارن ببین چاره سرکر و وگوهرینر.
Divê wekî pîvana azadiyê ya herî bingehîn bêdîtin ku her hewdana azadiyê ya ku nikaribe duwarê dubendiya serdestiya mêr koletiya jin de bi ser bikeve, wê nasnameyeke bi rastî azad peyda neke. Bêyî têkbirina têkiliyên milk û desthiladariyê yên li ser jinê, têkiliya azad a jin mêr pêk nayê.